kakak duit salah dia nentek kado balik kakak tak ke rumah beda nggak nikah oh banyak loh kanjeng Nabi bunten minta sepora ke tetangga sebelum tetangga minta sepora benabi nyepora ke tetangga sebelum tetangga minta sepora nikah tradisi kanjeng Nabi sehingga sering ulama-ulama kona terus lagi kelaban acara halal bihalal masalah tenong bagi biasa sotong bekto nggih nikah menabi ceritana abekta tenong biasa nggih mentelasane kebiasana kedojo ningalen tenong kelahok ningalen tenong keberuk ningalen tenong ke timur ningale esen apa gun napa letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli alaihi. Al-qail al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Amma ba'du hadratal mukarramin dak sedejana para alim ulama, para guru-guru ngaji, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Sedejana tantoretan hadirin sesemak kolangkong sejauh. Beliau sahibil hajah tretan beten kaula Bapak Kepala Desa, Bapak Asbi, sareng rajinah sasekejeki kaento bedi mangkat dek Mekah. Beliau si abadi aparing budebu reng sepuh Ki Haji Junaidi Mukti ben sedojenah para hadirin alhamdulillahi rabbil alamin. Abek semakin keparengan rahmat taufik Allah paling kesempatan singguna bisa alengki niat abung aki tretan kayak itu Bapak Kepala Desa. Saya maksud ben acarana pertama beliau ngundang abek sedejuh pertama kayak itu niatan tero tasyakuran nyokore nikmat sebedi ejelenagi insyaallah tak sampai sebulan kayak berangkat ke Mekah. Napa perlu na esokoren polana napa bene napa bene ben sero ben oreng kayak andi panggilan ke Mekah. Allahumma ikan nyokore amarga napa nggih debuna Allah inna awwala baitin wudi alin nas lalladzi bibakah dibeliakan sekejeki badi dadi tamunya Gusti Allah dadi tamunya Rasulullah dadi napa dadi tamunya zat semulja termasuk dadi tamunya orang sepaling murja iki kata tajuk nah nyekore nikmat iki dari debu kadinto nggih pertama kali bedena bangunan neng dunya kayak bene istana negara bene gedung putih ya Amerika napa Ka'bah lambuk nika pertama kali bede bangunan itunya Ka'bah kayak itu saya bangun langsung Allah makan malaikat terus bede kejadian banjir tufan kari patokah terus masa Nabi Ibrahim bangun pole bantu sarang putrana senyama Nabi Ismail sehingga beda istilahna makom Ibrahim beda hijir Ismail beliau kayak itu tretan kayak itu sekejap kibadi kadisa kah nyokore nikmat matur muga abek se apolong arang sarang nyokore kayak itu benegun perak yunjeng juga kayak itu abek bakal depak ke Mekah Allahumma amin. Pas nomor 2 kayak itu perlu beliau nyon sepora gelek maturagi nyon sepora
falanan apa can gelek bakal dadi tamuyah zat sesoce Gusti Allah, dadi tamuyah orang se paling mulja Kanjeng Nabi. Berarti nol lagi sepora lagi kata pinter Bapak tinggi kata Bapak Kades. Pak ke bulan Syawal acara nabek anak bek ngade biasanya kan bulan Syawal akhir atau awal Dzulqa'dah kata pemepet kemakin napa polana karena gitu orang atel nika targetah bene sarung anyar bene kelambi anyar napa boleh tenong kan tenong ten targetah orang atlas kadinto Nabi ngereng lama Kanjeng Nabi kaento setiap telasan dua saya lakoni. Pertama napa Nabi kaento selalu minta sepora kade ke tetangga sebelum tetangga minta sepora. Nomor dua Nabi ini kan nyepora ke tetangga sebelum tetangga minta sepora. Kanjeng Nabi beruk gini kak minta sepora ke tetangga sebelum tetangga minta sepora. Mun babeun lu kade nang tenang ada apa engkau setuaan male ale entar kade nak nikah kan mau tak yakin saya ngude ngocak engkau tekak ngude tandi salah kok ke kakak ndik salah dia nentek kade balik kakak tak ke rumah bode nggak nikah oh banyak loh. Kanjeng Nabi bunten minta sepora ke tetangga sebelum tetangga minta sepora. Benabi nyepora ke tetangga sebelum tetangga minta sepora. Ini tradisi Kanjeng Nabi sehingga sering ulama-ulama kona terus lagi kelaban acara halal bihalal. Masalah tenong bagi biasa. Setong bekto nggih. Nika menabi ceritana abekta tenong biasa ki. Mentelasannya kebiasaan kedojo ninggalin tenong, kelahok ninggalin tenong, keberuk ninggalin tenong, ke timur ninggalin esen apa gun napa letter semprit kan kan dan ini ke tradisi takkan yang buang ana apa setong bekto Kanjeng Nabi ini pernah neng cerita nang kisah tul ambiya Kanjeng Nabi ka entong gitu nika sejarahna abekta deeren ke orang nika katakan yang buang nika kan yang buang Kanjeng Nabi nika ki beto beda Mekah Nabi nika dari dalam entar ke kenangan sholat nika Nabi biasana para subuh Nabi nika melampah dari dalam ke masjid. Padu nika Nabi setiap para subuh melampah dari dalam ke masjid Nabi nika ecopai tetangga bayang lagi Pak copa sobu oning copa sobu mun sabe ebudun benih bau betul lo Nabi nika tiap so lagu nika ecopai bunten Nabi neng depak ke masjid beco sholat kelakuna sami Nabi nikah alebet boleh ke masjid padu Nabi copai boleh bunten Nabi nikah bunten depak masjid beco sholat nikah Nabi coba mau mbak abeun marah tahu saya copai Pak napa walimah antai unjeng tetangga ngocak pas geris bede kan oh benya pade berarti pengsami kalau saya coba Pak tak ya tore aba walimaan ngocak pas saya nggak yo geris pas lo Nabi nikah coba benar nikah pakun in udhiya ya'fu wala yu'aqib nikah Nabi insyaallah
Setong bekto Nabi ini kan melampah dari dalam ke masjid padu sebiasanya copai Nabi tak copai ada entek Nabi ini kan kama kanca si nyopai entek Nabi melampaui laun ada entek copai ada entek copai Pak menbaben kan ndak ngapa lagi ada Nabi ada entek mare sholat napa Nabi pertama kali saya laksana lagi sahabat kula atanya biasana kula esapa neng padu jarang tetangga mungkin metanya apa sira Nabi wah padu padahal copai Nabi matur esapa iki Nabi akhirnya Nabi makan sahabat atanya kama tretan senyapa Nabi bahasa Nabi nyapa padahal nyopai kama selidiki ternyata songkan songkan langsung Nabi sahabat mayo kula atar ke pasar nyari anggur si paling mapan anggur aja bro gimana apa Nabi gibe nyapot kancah se nyapa padahal nyopai bede aneka se ngocak padu nyopai apa Pak sake sapot ini kan Nabi depak ke Roma lek nabeng tak ngocak salam karena orang non muslim serah kula Muhammad akhirnya putrana keluar serah ambian kula Muhammad perlu napa Pak kula entara ke tretan caan sake lu ada anaknya kelebu ke dalam Pak beritamu ya ambian Pak serah Muhammad takok orang ini kah sakit takok langsung matur kebelenak ke Muhammad nak mon males lah sebulan ki bentuk engkau lah isangku males sarang orang ini kah kebelenak ke Muhammad mon males lah sebulan ki bentuk engkau menasehat saya rabai nak mensake mak lek lo takkan bisa males kebele can orang ini kah matur anak kita Muhammad debuna yang sepo mun malesah dentek sebulan ki Nabi matur enjak kula bene males napa kula ngeding dari sahabat apaan biane kasake kula nikah niat nyapot ngibe anggur pola lah bender anggur kula abanam pian sehat tok recut Pak lebu ke dalam langsung tak usah ke neng kula ngeding biane kasake jan mayu der anggur nikah amek mbian sehat amerga der anggur dari kaula sehingga Nabi bertebu ya dahu tazharu barakatuhuma fil matawaimi wal masyahid langsung Pak dari anggur setong sebiasana seneng neng akuli moro toju der pole manjeng der pole teloan bisa asalam bisa moro beres ngocak langsung Nabi Muhammad kula benare nyopain pian benare nyakein pian kula sakit tetangga selain sobeng nyapot empian pertama kali nyapot ke kaula padahal benare copai gen mangkin asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah dan nikah tradisi nyepora ke tetangga sebelum tetangga minta sepora dan makin Pak Dini ada kain toh jadi sepora agi nyaman atau tangga pasti andi salah ame pernah nyapa tepaan tak jule ibulus anak apa kayak gigi pelan kan mungkin gitu betulnya apa Pak Tinggi tak boleh siapa padahal kayak gigi ini kan sepora agi termasuk ibu tinggi anak apa ngadep ke Gusti Allah zat sesoce tamunya Rasulullah semulce maklif nol Allahumma amin pas terus sah kain to sesupre Bapak Kades napa nyoon doa nyoon mantur muga beberangkat tah laksana ka aki ibadana ben pamelemana parengin sehat sampurnah ibadana pas ngoleh titel haji mabrur Allahumma amin pas abe mantur muga benegun perak aduh juga panggil Allahumma milanah debuna guru yang Kiai Zaim pernah asareng ngesek ketika itu acara ketika itu ki benegung kata melolo
termasuk sholat. Ya kan itu abek pakon macalah baik. Karena nggak nikah. Zaman azali ini ka abek isobung. Nikah lambek bektona Nabi Ibrahim agebe Ka'bah. Nika Gusti Allah makon Nabi Ibrahim supaya ngolok sedoyo umat sedunya depak ke Mekah. Wa adzin finnas bil haji. Ibrahim olok tantretan jurang sape, olok tantretan bende busa orang sedunya supaya depak ke Mekah. Nabi matur Ibrahim katipun apa sing ngolok kah abdina suara ketika ento. Kacobung son lambek. Sobung HP kan, tarik memangkin langsung ngebein apa tuh suara langsung tretan depak maklambek sobung HP pak olok Ibrahim kaule saya mendepak aku orang jurang sape milana bektona lambek zaman zali abe yolok kan taoning males napa tak males yolok aneh kakula wa azin finnas ini kan yolok abe taoning males napanten bede saya males berarti depak dukaleh berarti depak duka timilana tore mangkin popong apolong lebih reng 150 lebih 200 nggih macalah baik rokok sabek kadek marina rokok sabek khusyuk niat nyawut panggilna Nabi si ampun depak boleh segi tak depak depak abek tak depak anak depak anak tak depak kompoi pada Pak fokus setuju nah tetap hajat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Para sareng labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik ya Allah setuju nak ya Allah baik labbaik la syarika lak labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak labbaik ya Allah setuju teretan setuju anak foto labbaik la syarika lak labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak angka asana majawat alhu hunaka intoh de ibadana pak hasbi sarang tinggi hunah tojuaki de kancah tojuaki de tretan tatangke waj'alhu hajjam mabrura waj'alhu sa'yan mashkura waj'alhu umran maqbula waj'alhu dhanban maghfura labbaik ya Allah humma labbaik labbaik la syarika lak labbaik an hamda lak wal mulka la syarika lak Al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir terus mausan niat kebe sangonah beliau Nabi nyangai obeng mungkin bunga kerak tapi lebih bunga sangai doa nor bedek kauleh maos kelo kalih dek beliau dek rajina bendek tantretan saya haji tahun makin. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekantor matur marena niat mirengake butuh dari beliau Ki Haji Junaidi Mukti ini. Oke, niat ngaji sekejap marena nek malih itu dari kula kurang lebih nanya seporah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.